I posljedno došli na ovu epizodu i danas imamo još jedan unboxing za Cubicla, pa hajde odmah da počnemo. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter. Ok, kao što možete vidjeti u ovom paketu imamo novu YJ Budget magnetic kocku Yulong version 2M. Imamo Cubicle Labs Volte, imamo još malo Silka, imamo Volk 2M novu 2x2, imamo MF3S šta je već Kitchen Cube i Cubiclovu majicu. Tako da, ajde odmah da se bacimo na majicu, čisto da vidimo kako je. I tako to. Znači, uzeo sam L. Treba da im bude ok. Pa će mi kamera. E da, u principu uzeo sam ovu sa crvenim wireframe-om jer je jedina bila bela i najviše mi sviđala. Tako da nju ću sad nositi na takmičenja jer Cubicle je najbolji. Zatim odmah dalje imamo ovaj Kitchen Cube koji je također onako baš dosadan. Ali ajde čisto da ga pogledamo. Čak i poveliki. Može ovo da se skine. To je nice. Znači skinete ovo. Imate normalnu mini 3x3. I baš je gotivno ovdje sad stalno nositi na ključima, tako da ću uvijek imati kocku kod sebe. Malo je loose, možda corner cutuje. Može malo, mogu čak i da je podmažem, ali ne vjerujem da ću to uraditi, tako da ovo će samo biti onako za zezanje kocka. Nju sam želeo da uzmem. I sad već možemo se prebacimo na ozbiljnije stvari. Silk, već svi znate što koristim, uzeo sam još jednu malu bočicu jer je moja pri kraju. Zatim YJ Yulong version 2M. Čuo sam puno lijepih stvari o ovoj kocki i da je najbolja budget magnetic kocka koju možete kupiti. Košta, ja mislim, samo $8 i s obzirom na to da ima magnete vidjet ćemo kako se poredi sa, na primjer, Killing version 2M ili MGC. Ima sličnu plastiku kao Little Magic, znači malo je, nije toliko glossy, ima malu teksturu na kraju, tako da je odmah da je okrenemo. Dosta je loose, s tim što corner cut nije nešto naročit. Za sad mi nije nešto posebno, bolje mi je za sad Killing, ali nakon malo lubovanja i breakinovanja vidjet ću, mislim, dosta je teška kocka, znači ne osjeća, ima dosta teška je da se okreće, nije fluidna i nije laka za okretanje kao na primjer IRM, ali za $8 svakako nećete pogrešiti, mislim. Ovo je jedna od onih kocki koje možete uzmete samo da biste uzeli, ne treba neki poseban razlog jer je toliko jeftina. Ali definitivno ću izbaciti neki klip u ovoj kocki čim je breakinujem i malo je podmažem. E sad već dve kocke za koje sam najviše uzbuđen, to su Volt i Volk. Ajde prvo ću da uradimo Volt jer verujem da retko koga zanima Volt ovdje, osim mene. Dobili smo providan stand što je gotivno, nemam puno njih ako uopšte imam jedan. Također morat ću da zamenim belu i žutu jer sam retardiran. A i da, ovaj iskrivani dalje važi za najbolji, tako da ćemo ga uporediti sa Usual Little Magic, znači očekujem da bude dosta spor sad odmah, ali kod breakinovanja nadam se da će postati bolji. Predimo gore, solidno. Sporije malo i malo lock-upuje, ali ništa neočekivano za kocku iz kutije. Sviđa mi se što je magnetic i nisam imao full magnetic volt, niti stickerless volt. Imao sam samo sa stickerima, imao sam MS. Tako da, znači da vidimo magneti. Trenutno nema tako jak klik, ali ima dosta luba, tako da ćemo vidjeti kad se breakinuje. Ali, mislim, verujem da će mi biti main, nema razloga da mi ne bude. Već mi sad dosta sviđa, ima dosta puniji osjećaj i bolje nego Little Magic Square One.
ali definitivno za $10 on je pobeđio s obzirom na to da je ovaj 50. Odnos cene i kvaliteta definitivno ide kod Magic Square One-u, ali u principu ovaj mi se više sviđa što je bilo za očekivati. Najviše zato što nema tako cheap osjećaj i što je manje lock-upuje nego Little Magic. Ali to je u principu to, nadamo se da će ovaj Square One doneti brojne nacionalne rekorde. I za sam kraj klipa malo sam zbrzo ovaj unboxing jer nisu toliko zanimljive kocke, ali ova bi trebala da bude najzanimljivija od svih. Volk 2M važi za najbolju 2x2, vidite kako ima i premium package. Znači imate kutiju u kutiji i također imate još jednu kutijicu u kutiji, pored kutije. I onda kada otvorite kutijicu dobijete ovu maramicu koju niko nikad nije koristio, biznis kartice 60.000 slika Mats Volka što realno nikoga ne zanima. Mislim ono baš je super, slaže kocku. Ali da, i maramicu, bitna je kocka koja dolazi u ovoj kutijetini. Ovdje imamo rezervne springove koje ne znam da li su drugačije dužine, debljine, šta već, ali to ćemo provjeriti. I također imamo kocku koja se nalazi u bubble wrapu, ovdje nema ništa, ali svakako fina kutija, ne znam zašto može da se koristi, ogromne. A i da, Volk 2 je najnovija 2x2 kocka od strane Chia, magnetik je, košta $20 i što je najvažnije 51 mm je. Što je i trebalo da je veći u odnosu na ostaviti slične veličine kao 3x3, što je dosta dobro jer su meni uvijek smetale veličine 2x2 kocke jer nisam mogao dobro da je držim. Tako da se nadam da će ova kocka sada to promijeniti, tako da hajde odmah da uđemo u prve poteze. Ok, out of the box veoma je slično kao od Plastic Dan, ima sličan osjećaj, ima taj heavy feel, znači dosta je stabilna, što mi se sviđa, međutim volio bi da je malo brža, ali verujem da će se kroz setupovanje to dosta popraviti i već vidim da će mi ova kocka definitivno biti main. Ono što je zanimljivo kod ove kocke jeste to da se magneti zapravo nalaze u ovim vingovima koji su između, a ne u samim ćoškovima. Što je malo čudno što nisam do sad video, ali svakako fina inovacija. Tako da ova kocka definitivno jeste najbolja, znači nisam probao nijednu kocku koja je uopšte blizu ove kocki. Tako da vjerujem da će im postati main. I to bi zapravo trebalo da upotpuni moju main kolekciju, znači Square One i ova 2x2 sa svim mainovima koje želim da imam, tako da ne očekujem da naručim sa svojim parama naravno ništa u skorije vreme, a ako Cubicle bude slao nešto na review, slobodno. Ali u svakom slučaju ovo je bio malo brži unboxing, iako smo imali malo više kocki, to je samo zato što nisu bile toliko zanimljive kocke, a ovo je također logo ugraviran, nice. Ali također očekujte detaljniji review uskoro, naročito za ovu kocku i za ovu. To je bilo sve za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like i subscribe. Također me zapratite na Instagramu i koristite kod SerbianCuber za dodatni popust na Cubicle. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi.